ایوار باش بینرین هجا و خوشتوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوار بادینان خوشحال اینجا رکادی اما این گشت نفیک و دو جبوی پیشکش کرنا برنامه هوا یه روزانه ایوار بادینان بینران وکو انسانن کو اف برنامه روزانه را بیتن میوانداریا کسانه که یان چند کسانه بووه که بابتک بیت شلوه کرن و بیت گنگشه کرن و چند آموزگاریه که سروی بابتی بیندان و چند شلووکاری که برفره سر بیندان ادویدمه هم بیجین بو محاطیه ترخان کرن بو افروکجی و بو پتر خدمت کرنا هوا و بو پتر خدمت کرنا هم بیجین تخا کردی بگشتی امرا بوینه میوانداریا ماموستای زور برای ماموستا سامی ریکانی شلووکاری سیاسی و بسپور دبوار کارگیری و نیو دولتی دا گوب آنها یا خود افروکدی بابت ما یه گریدای بیتن سر روشا افروکا یا کوبانه او در دورین و او حلویستی ام بیشین دولت که وکو ولات سوریا سروی کش هر وصا وکو حریم کردستانی وکو ترکیا وکو ولاتین زلهزین جهان السر و کش او افروکا الکوبان ریدتو در دوراجی ریدای ما مستال دست بکی تو گله گله بخیراتی سر جواب و ایوار بادینه زور سپاس ما مستحکر ام بچینن بابت خدا و ام بیجین گرنگی ها کوبان چیه بو هیزکا وکی داعش کو بوی قوتا خو وی هیزا خو کو افروکه حوال داتن بچیتا ناف کوبانه و کوبانه دست سر کردن چه گرنگی هیا؟ احتمال کوبانه نبس ریه جغرافی دا يعني جرينجوي أخويا دفير هاي بس بيوندي وعلاقات البرنامج وسيناريو سال المنطقة ده تناكلن كو إيكش وبروجة كو بدست داعش تمام كرياوي تتن أفريقيا أفريقيا دولي وأقليمي ده منطقة ده أفريقيا داعش شبناوي معارضة سوري كو تشوف لجيتن كو أف سلاح وأف هاري كاريا بتر جهة داعش ومستفيدة في شندي ده بس أفا طبيعي برنامج كو ركبتنا كده أو جيفر جهان ده كو بهند تقريبا 6 سال ونيفا بشتي كبهار عربي هاتيا سوريا أفريقيا دولي ويا أقليمي وبتايبت هر دو توارد أفريقيا وكالة ما بين دو شمسرة إيكش وسر برشتيو أمريكا تيتنو واتحاد أوروبيا مصالحة منطقة دنا كو تركي جي إيكش جزءش يتمام كريه فيها ويلا نديفا إيران ومطرسياويش أف هاتنا أمريكا وبروجيويت منطقة دا كو إيكش وأرمانجا إيران وغورينا وضعي تشي آبوري بتشي كار إينانا استراتيجية دا بيتن كو يل دا بيتن أفجي بويا أفريقيا بويا أجر هنديك أفجي بيواندي بلاين ديت أقليمية كو تهفدج قال برنامج امريكي منطقه ده افريقيا هم ياخذ اك جبهه تشكيليه كو تقريبا بيقول دون نصنامه بوات تشين اكش ونصنامك وكي ابوريه اتحاد اوروبي حلف شنغهاي كو كان دولته اكش وسبرشتي روسيا والصين وحتى جهه ايران وبرازيل وهند وابدولا بتريا برفرانت افريقيا اسيا الوسطى كو سر بحر القزوين ايكش مرمت اوروبا ويا كو كنترول منطقه كان بر كو جدره كي غازي قالك برفرها تو منطقه هيا كو د امداد جيانا اوروبا كتنفري حاجات اوروبا بو في منطقه قالك جرم بويا بيجن ايكش اجل السلكي بو افغانستان وشركين بوري او بو كدا خو جينا بحر القزوين وكنترول ويا غازي كانوا دست روسي او دوله ديتي كو الصباحي بنا افريقيا وسط ديار بويا بس انجت كده جنيت امريكا بروجيات منطقه كو او تني سربرستي سيستم دولي نكتن بل بتشندي افريقيا جالك بابات فرها ام دهين سوريا جاش الراده كي وصلكم مصالح وط منطقه كابتنا افريقيا كي بشتي كو بهرا عربي تو دوله جلتيا كو افريقيا روسي صين بيدن كو مرمت امريكا بتر او بيا كو كنترولا منطقه الساحلي بكتن يكو سر بحرا وا اكتب ياخذ تونس كو بهرا عربي لياطي ليبيا بيجرا مصر بيجرا حتى بشتي سوريا كو سوريا كمين منطقه مصرين قاعده عسكريه روسيه تحسبت بني افريقيا وكيله روسيا يلطرطوس البحري يعني فيا ابهمي كيف تبن كنترولا بروجي امريكي وسبرشتيوجي وكاله المنطقه تركيا ودول خليجي تقريبا سعوديه سبرشتيوجي تدريدا في بالوكاله في جبهه تمام بكن وبريكا عراق دا خب كشت سوريا خب كشت ايران بس فريدا اب مطلسيا ايراني وسوريا تشي ودفريدا ولهات كو باشنغتون هاتنا روسي وهاتنا دول ديتين راضي بون شرف تركيا امريكا باسنج ليجرتيا
ابسنجتنا يبويا اجر هندك ودابجبونا عراق ودابجبونا سوريا ما بين دو تورا يعني بالفرهاند لهاتي واقع ونبله سياسي سركبت النبله لشكري شكو هيك بشتفانا يجلك بهذه المنطقه هاي وقلبينا ساحه الشريعه سياسي مصلحته لأن كده دجي مصلحته يدي بدن بل كيف نرى كابتن واجي كابريكا اوكرانيا جي قوه جرتيا او جي ايكش منطقه استراتيجيه بو بغاستنا غازي ومساله تجاري و امريكا مشين بين الشواذ رفتار كرنه بتر وهفريكيا سيستم دولي بتر هفريكيا كابوريه ارمانجت وابور ونقطه استراتيجي وجدله ابوري المنطقه دا بيتي جاكو سيستم كدي هاريكاريا غورينا سياسي ويا جغرافي هم خدماته هندي دابيدن ابلان هيك بخود كيشتن كو بتد بروجيوي اقتصادي كنترول كنا منطقه دابيدن نبز فيل سر عالم هميه هاتي كن بشتي روخاندنا تحسبيتي النقطه دو حتى بيغابي اف بسنجنو واف اودي حتى بيغابي ناسنا ماني نا دايا واقع ما وجا ابا ايكش اكو بيجن مخاض هندي بعربي بيجن كو بلا هندي تشيت كو دي بونك هبيت يا جلكا يا نوكي يا بريبويا ساحة سياسي وساحة جغرافي وساحة هفريكية منطقة ديتا غورين ايكشوا كل سوريا جرينجيا خو هي اف معادلة كو جلك مطرسي هي او برسا كردية نبا سوريا العراق جي افريكا كافتيا بر هفريكية هدولا كو هيك بيتن كو لاين كردي بو ساحة خو چه اكي هات چرا سريا كيشو سياسي بو چه اكي بعسكري بو تقسيم بو هدولا هبونا لاين كردي كود اوجدي اقليمه كسر بخو بيت اكيد وكيوا بيتن چه حلفك بيتن كار اينان و جبه جكنا بروسس سياسي ان سيستم حكمرانيتي سانغويت وريدا دي موازين قلبي ما بين واحد و چمسره كابك باش واضحا اكسر پرشتيو بنابه سنو و تونترويت وايت دكين يدي نوي شيعة و كاتشب پشتوانا و ميليشيات وانا او جهات تونتروان هبر هنغاري دي بيني وكي ايك او قوات و ابهزت بس انجي قدود جنو و هفريكين كانت سر چه سيستم حكمرانية العراقي بيت چه سيال سوري بيت بل بيت چه پشتوانت وايت دولي دجي في خالب بخوب كارتينن و گله کارت كانت داد كان و كنا گيواشتن چه بره كابتنش دربه احتمال گله گيواشتن بره اكان بين فيدي ماهيه اجلت اول امريكا وقت ديتي روسيا تنازلات الاوكرانيا بوي غورينا هاتي كنن ناكدن وتدخل القرم داكري باعتبار ريكا وغازنا غازيه امريكا جاكو دي امريكا بشتي تنازل جي بروسيا كي بوسر جنيف ايكو تو وجاكو دي بشار انا سر حكمي بس دي توي بالمقابل اوكرانيا مجال ندكو بروجي اوروبي الاوكرانيا جي خب كتن وقت سيستم حكمرانيته غوري وبانتفاضه شرعي ويعني بتظاهر بو برسبوي تدخل عسكري كي امريكا جاكو امريكا اعاده حسابات خود كتبري ويا سات راوتن فين نقطه جرينك اواش شني كما في ابي ميجيب شيكيشن دوت جيم بوشي كرد وسانغاوا ومشروع دفيدا تشاندوت ماترسيدا وتشبود بيتن امريكا كرد هي كابتيت في افريقيا ما بين بروجا كو بتر ايران جت منطقه دا او كار اينانا هذا دولي وخلافات وهيك شو بخو بوجي خد منطقه الشرق الاوسط كان العالم الاسلامي ده كان بتر سفرشتي وهيك شو تركيا ويادت ايران هر دو كاجيت قضيه كردي كو نزيكترين ايكم تسلورت والجل كردا دبيتم برسا كردي چه سال اوست هرم كردستان بيت چه سال اوست سوريا بيت چه سال اوست عراق خريكي بيتن هميه بيتن يانجا سوريا هميه بيتن وقت سامح حكمرانيه بيتفيا برف مشروع خبتن بل بچندي امريكا منطقه كردي هاتنا امريكا واقعي وا يهفريكيه يتيقدر امريكا نظن امريكا چه بروجه دي پیشکشی ویلی کرد بل چندی استعجال کم مزن یاتن هیکی لانه خو پال دتن که هم منطقه کردی پیخته بندست خو و او منطقه بتره که پال پشت کن و خلاص بشن کار کنه لانه دیتره و پلانت وی بکارینا گل قضیه کردی دجی مشروعیت وی که کشو پتر بکه وضع ترکی که بتد مطر سیدا هبونه وی مشروعی و کوبانه وسبب برساتا او تكري بسيار كري اب كوباني منطقه استراتيجي جلك جهه جلك برفله خوبا ديرن وشريطه حدوديه مزندتا ما بين دوله تركي وما بين عمقوي يسني كوي هزل كدن العراق وسوريا دا شبيد بتايبه سوريا دا يعني عمقا كي مازن دت صبغيه تشد بيونديه جلك مازن ما بين واحد دولتها هبتن ودعمه يكون كان برامبري مشروع ايراني منطقه دو هلال الشرعي شيعي فيريدا هرواسو فصل كنا و
قرطال كينا تركيش مطرسيا هبونا دولتك كردي انجي اقليمك كردي خرج سر سنوريوي افريكاش بي بيتا جريدان و پشتوان و هاري كاريتوي ندستوي دانا كو اي خوب اگر هندي كو اف منطقه دجات يا خو كو دسبيكي معارضه هايدانوي دجي بشاري كري و لاين كردي نكر بوتداد في بروجي دو او في برسا كردي بشواز داخل العراق كي سوري تشيكتن دي تشكل نكا مواطنه يعني حق المواطنه وك دولتك ديمقراطيه بيش كابتي وابتشتكي خياليه مجتمعك شرق اوسطي ده هند الصاله دكتاتوريتي برسا كرد شريكا عالم مخرب برفند بچيت ديمقراطيه تبجي تو روشن بير بيتو چند جيل بين شريكا برسا كردي تبتا چراكي ابتشتكي جلك الشاشه بل بچنده اوي وقت افكار كري رد فعل بلاين يتري بلاين ايراني هر دسپیک نقطه سر ترکی سجل کرد او جی او بو پیوندی و اتفاق گلوان کردی کرد او منطقه کردی تسلیم چک دولت کرد کرد گوته هین شرط ما اوه هین شر ما نکن و گل معارضین ابن او منطقه ها تسلیمی هوا بین ابرو که اب کش سراده چندی ها چد بیتن زور جان ما مستا گلک ام بيجين بسیار الویری خود خلقین الناف برسوا جنابت دا یا یکی از بیشم ما بحثی وی چندی کر کو گلک گوتن السر وی چندی بو کو دولتا کردی ام بيجين درز بیتن و هکر چبونا دولتا کردی جی هبا دا گلک کارتی کرنا خویا اکثر دال ولات ترکیه کتن چنکو ریجک گلک ام بيجين ولات ترکیه دا کبیتا بر بیچنده میجو جیدا گلک جارا دیار بوا کو شرن گلک ولاتا الكردستاني هاتي نبدي ما هيكنا نمونه بيجين هكرم بحث داعش بكين هر ايكي الولاتا كي هاتي وبلكو كاسن زانيت كيا الفيري كومبو چنكو كردا قوتي مدويتن سربخو مدويتن مسنوري خو هبيت زونا بيجي اوجي ايكي شوا شرابيت كو ميجوه دا هاتي كرن وبسري كردا هاتي تاريخ خو دوباره كرفه تشتكي يجرين گلكي هاي بيتفيام كرد باش بزانين شبريكو تركي بيتن شبريكو فرسي بيتن شبريكو سنت ميت عرب بيتن المنطقه دا بيتن وك ناسنامك آيني دايت في چنده وسط اتناخي واضحات چاندن مسألة دولة كردي تشتكي اكو بيجي خط الصورة يعني بشتباني في شركة تفسيري هيك شوية كتب شيت عمقي مجال بلكي نبيت ام باشرو فبكين اكا برخدنا چانت پرتو كت يت آيني دا يت چه شيعة بيتن چه سنة بيتن چه تربيت چه فرد بيت كا چه سر كردا این آیات مجوا خدا نویسیه و حتی حدیث و تفسیرات پال هنده داینه که هر کی شواد بینید کرد تشتکی پیت بیاد دجاتی بکتن و خلکی خواسا پروردت یتن که کرد مطرسیه سر ایبونا و سر نتوا و سر شواز و رفتار کنه و گلت گشنا اسلامتیه بلکه چندی هم بینی معادلات گلوا گله کب زحمته ابرو که تو کارکردن گل سیستم دولی و به هفریکیا دولی و اقلیمی تو کار نه اینه که تو حتی جه خود پاشروجا شرق الاوسط یا کد جای کد ناسنامه کدی بوده تکرن و خارطه کدی بوده تدانان و تی هشیا نبی تگشنا سیستم دولی که هفریکی سرچیه و چاوکت و کینه حلیفیت و مطرسیت و نقطه و خالت و گرنگ چنه و یه تو کرد خالتيت جرنج ويت ضعيفيت كريدانا وتشينيكا استراتيجيكا كوردينا بي تناشي سركبتنا كد في قناقيدا بيني دهل تشينا نفسي نكسابي ايت بري بيغواش كوتا اماجه بكيري كو همي غوا كار اينا برسا كردي بويا قرباني برجواندي ومرم وارمان جدوا لا انا سرسحه كو كرد اتداجين وك نتواكو جداش نتواي ديره بله ما مستما بحثي وي چندي كركو ام بيجين كوباني نتماميه كو ام بيجين كو هما داعش قلت ادي چما كوباني دا وخلاص الفيري ام بيجين شر من دي راوسيت از دي برافاني الفيري كم اري با داعش چد ويت هكر ام بيجين حتى كوباني بچي تو ريكا وهش ده بيچنكو هكر ام صح كاين الدسبيكا هاتنا داعش بو تایبت بو رخی ام بیشین عرب ها بو ما هند بلکو بگرنگی و نگر بیتن یان بلکو وانا جید گلک جارا گوتی ما کشت گل کرداین لیویگا و خطک چه کرو سنور کرناف اگدا و چو حتا کوبانی و جنابتا گوتی اوه نتمام یکشی تو بیجی اوه حتا کیری بچیتن دی چند ما ترسیبی سر ولاتین در دور یان ام بیشین ولاتین جهانی وکو حتا ویگا و امریکا جید گلک دا خویانیت خودت بشیتن ما ترسیل سر جهانی هبونا داعش بری چین مثلا داعش بتوی امزانین که داعش چه شیوه رفتار گرفته کن امریکا تو نبینه خو اول اسماینات یعنی پشتوانی که دولی و اقلیمی و بچنده های داعش نشتن وی جهی و وی جغرافیا هندامازن پتر دولت یعنی امریکا بنیات دولت که پتر هیش دولت امریکا سر بخوریه خوهی
يعني هاش لای آبوری بگیره هر لای عسکری بگیره اما نقطه سرکی نبود دابین که هر دولت که هبیتن بس خلطيت بري وهبركيا دولي هم دهينا سر هندي بري بوش بري بيقوم بحسين ديكر وكارينان الواقعي بريكو هندك بالوكاله كل عردي بكن او جي بو چند بديريتن ايكش هو ابو سيستم عالمي سيستم كي راسماليه نوكي دو جبهه اشتراكيه وكو استراتيجيه وشواز وسيستم همي جيغوريا بيتبيا السري دولتي خربت غورين حتى شي سيستم جبهه بكن بل بچند امريكا نابت جبهه ما بين دو دولات عندهم بيني معارضه دجل اشتراكيات بين الاتحاد السوفيتي مثلا ويتري دجل امريكا راسمالي بي دهم بيني ابا نينا الا ايكش جهبه سيستم دولتي خرج بغوريتن بل چند همي گوا شواز شركينه هبويا بس ما بين دولات بو جهه كانت منطقه بس امريكا همي راسماليه بشتي انهيار الاتحاد السوفيتي همي بلف راس مالي تشيخ روسي جي قسمه كي برنامج خو كي راس مالي الصيني ابو شنغهاي وابديت خو الدولات خرج كينا راس مالي دا استفادهش راس مالي كان وبالمقابل باراتنا داخلي خو بكن بس افرفتار كان او منافسه نوتشي بالشبكه الشري بكن اذا دي تشا وليكات كل منطقه او افريقيا سر ابوري بكن دي تشا داس خو اينن وقت بين سيستم حكمرانتي بلف يونايتن او دي بناي بو چبن بن بو شوا كي شوا كو بر شافوارجتنا كاشي كيشت منطقه ده هم يدنا توينا آن يد طائفينا عقليات دينية بكار بينا بريكوا هايدانا و باريكار كنا و دي زخت كي كنا سر واقع كي كو بترشين كاريجريل سرچب كان سيستم حكمرانيتي كان كو مجال بدنا ولا يعني كو كاريخو وجهه بروجه ومصالحات وتوي منطقه ده بكن بتاكيد امريكا الشرق الاوسط همي برهند كابتيا اكتبيني هادنا امريكا بو منطقه ده هر دست بكي بيلام دجي تشكيل نابي ارهاب كريا هذا ارهابي كان ناس نامه هبويا هاش قاعده بگيره وجيش النصر ومجاهدين نزاچ بلي بگو نابي جهادي يعني بنابي جهادي برو خاندنا الاتحاد السوفيتي الافغانستاني ولكن افغانستان استنزاف اقتصادي يا لشكري لو بيتو وفشل الى همي توي چندي دابو امريكا كائنان بيناتنامه و اكو بجن كاريجرترين تجبويا كوب اسلامتي اولا دا رخاندنا فكره كاديا جوازي هفرق بلان بي راس ماليه منطقه دا راكت وجرينجيو بمنطقه كو منطقه كو همجي اسلامينا او افوري عالمي همي زخميت كبيده سر بمنطقه دا جي هرواسا دا ابي تندريت بري ديغو بيجي خوجي خلاط كديتن شيانت وقدرات وطاقات و چند بهزن اگه هاتو چو او برانبری مشروع اوی رابو و نکر امریکا پروژه خود تمام کد ولی هر واسه مطرسیت مازن کو نکار اینانا و آنجی بتسیل حق دستیت روسی ولایانی دیدره دجی امریکا صبای بینی چاوه دجی و اینای ابه همه کار کر امریکا کو بنیات وی یا اما اوت سرپرشتی بکتو کار بینی بو چنده یا اما محاوله شریک سر بکتون بحاجت بشت منطقه دا و هر واسه کنترل بکت بس جه داخل با امریکا سیاست امریکی بو اگر هنده همه لاینا بنابه به نافنامه کار کیه اما گله کو گنگ کو بوچ داعش چه بو یعنی جبهه امریکی بلاینا که بعد دجی بو برنامج خوب کار اینه بالمقابل لاینا دید هفر گل امریکا جی بالشواز دي بنابه دي تري بحركات دي وبريكا ايران بريكا سوريا يعني هماشيا امريكا العراق ساقط كتو نشتن 2011 سحاب كده اكتو بين همي بوتون راويا امريكا بشتي امريكا سوريا تشي بويا لانش شيعي ايراني بكار اينانا ودجي معارضه وناصنامه كودي يا تونتراويه كون شو عالم دا عالمك هزل بكت برخد اختيار كان يا اما هو داعش بيقان هو بشار بتن اف سيناريو هزري بنكون سر منطقه عراق جيب كانوا بريكو مالكي خوسا فاندنا سر حكمرانيته افكار بس بالمقابل وقت فشل امريكا برانبري مشروع بكاد نايجر روسي نتشيبوي وركبتن قال سوريا نتشي بوي امريكا جرى كودي تسليحها ومعارضه كير والسوريا اجتماعات قال هاتنا كيرنو وتسليحها كير وتهديد وجفايجي كير بلي بتدريجي يعني مبقوس الشاشه التلفزيون اقول ديت يعني قلت عم تسليح جاك كودي معارضه كان او نبت يا داعش كان بلي بس اي شيء فيكو بالصحه سني شيء بت ابا داعشيه ابا اي كي ديتريا نخي صحامي ايك امريكا نبي داعشيه ولا هم نبي نصران نبي صبوي دبنا اي المهم يك بروجي كده بروجي كي ما اظن افريقيات منطقه ده اواجه استفاده في چندي كده عقليات اواجه اسلاماتيه كيف بده في چندي ده هي يتندراو بو منطقه بلنا عدالتيه بظلم في ده بل في افريقيه بو اجر هندي او بخوش بروجي خو سر بخوي هاي هاد بروجي استفاده
هبركيا دوليكيه هبركيا اقليميه هبركيا تصلح بينه ايران داره هبركيا تركيا دته دول خليجي برينجيش الدول مثلا افغانستان بشتينجي شريويت جاكو دي وقوسي لحظه العراق دجي لا يعني ديتري وشيعه هبركيا جاكو دي يتسليح اوقات كان دجي برامج دي صاحدت كان هالوصل نبس ادفي خلافاتها حتى ما بين السعودي وجانبك السني والسعودي واسلام الراديكالي وامارات بمصالح خو كار اينانا پشتوانيا عندك لاينه كي يتوندروي اسلاميت كت منتقده دجي لاينه دي هاي السنيه بس بينت معتدله ومطرسيه سر باشروجه وكرسيه مديد كل حاله سوريا يعني الحاله مصريه تشليكل مديد ليبيا بشتي غورينه جراكو دي بلد كيف شو مديد يمن افريقيا تشليهات يعني افريقيا كتبه خده همي صراع بنابه اسلام سياسي تكن ناس نام وناف يتوقتينا بظرفك ببروجيك جبجك بس اف مشروع استفادهش به افريقيا كي افريقيا بيس كابتي بس مامستا ببوره ام دا با هر دو پیوندی و ورگرین سرهلی نه لیبورین اتخازم الو شمیجه سرهلی است لیبورین شوت خازم بارین هکر ما بید بارین کرم سرچاود من زور سپاس کرم کرد دارين شدت كان بوابات افرو براستي قال كافي تفيا او بوابات بيتا بحث كان الفيرا وشدا ولا خوشيل تاجي كان براستي هابونا بجارين وقتا وهابونا برنامج وكي افارا بادينان داس كافتاكي مازنا بو كانال بادينان فقراندنا تبو اجريد الخوش كان مهمي ام براستي راشقات هيدات تعدا مال المهمي خدمت وهميه دما ظروفك چي بو اسنش يا ما روجا آماده بم نکو هیچ تشتکی دیبولی وکی گویی ظروفه که من تایبت بو اسنشیام از خدمت دام کرم که داریم تا بسیار کشمیوانی هبو بله درباره بابت حواسی که بلبل برای باجر کوبان اتمنترسیت کالزور مازن داره و چه جدایی دنم برای ایشاندن کردان دانینه هر آرسته که بنچل باکوری یا باشوری یا لروش حالات یا لروش آوای براستی پتویا جواکی نیم دولتی لهندر ذکرسات بدنگ نمینی داکو نبی تشنگالا دوه و نبی تهلت چیاسه براستی و بسیار من اوه اره کفتن باجر کوبانه آنگو اگر هاتو باجر کوبان جلای جگدار داعش و هاتا کنترل کردن چه کار تکرنا خویا نرینی ده هبیتن لسر درزبونا دولت کردی زور سپاس بوده گاگ باروان کرم که الو سرسری من الو چوری کار بودن سرچاون بریزی باشی دستوشی برنامه تانه لکه زور سپاس سرچاون وكان ماويش زور لدخلت ميوادارم براسي ومكان كرد البيتوا بالتأكيد برتا خازني وبريزه كان انه خو سنتركاني هولير وخو جالغوانا يعني واري كوما راعتي واري هنري ليه من لا كانال يبادينا صافي براسي اگر اركنا به بله فرمو اما حزكين ايوا كنالي بادينان صار لشاري هولير سالات شتاني بخرا وكاني كوم او مدني وخوشان دانا كانوا زدنا وكان رومال ما كان مو قرخرا وكاني كوم او مدني مسراويش مع اراسي كنالي بادينان صار كير كبدام ام مسراوي اما بين بو ايوش ما ايوا هيز رومال كيشتك يجيك بشاري هولير نادان كبرنامجي وريد الجماعه وريشتايبتي خويه و زوري شوينا كان بلاي أودا كان على بعضنا سافريش إلى هولير كاملين كني يكرم على كام كاش كان كاك باروان بس يك دقيقة كاك باروان أول بابتك جيشت بلا ما قرب سيارة كتابي لسر بابتي أمره حذا كم زاني لما مسابة السم لقوني بتاري شيء قلتو كان جرينجا بو كردستان بو بون بدولات بو كوباني آیا نقول مداري شيء بتاعتك كاري كذا كذا ساجي حبي شكر بله زور سپاس ما کاکستران گل ما کاکستار کرم که نما بله زور سپاس ام دی وگرینه و برسه و ما مستا من گلک حس کرد وکی گویی عمل بابت خود در نکبین لی دیاره برادراج هر ایکی بچونه که و همیا ریزین خو هنه ام دیش دارین دست بکن کو بجیتن کنترل کرنا کوبانش لای چک دارن داعش و دیکارتی کرنا خوب کتا سر نبون یان لاواس کرنا دولت کردی یان اصلا ام بیشین تشتک ده هبید کو بیشین دولت کردی السر بیت دانا
بری چند بتوی امضای که مثلا دولت کردی امریکا چه ناسنامه هست امریکا دولت کردی اخوانده کل هوایه امریکا بیره بچون جدایت لاین کردی که امریکا حتی بگوی ما دریش مکور و که بجن شکل تصویری که ویشی وازی دولت کردینینا ما استراتژیک و رؤیه که گرتی لاین کردینینا لاین کردی دابش باید سر بیرو بوچونه گله که جیک جواز هر واسه چونت پروژه اقلیمی دوالی دا امریکا جالکادی ناسنامه کردی چه نوع فدرالیاتا چه کنفدرالیاتا چه دولت که موحد چه دولت که پارچه امریکا ابا همی هشتا چروناتی بو به چندرین امریکا متقوناغ کادی تری امریکا دا کناسنام و کشان لاین کردی شکل که جیک جدا هل منطقه سوریه لیبیری و ترکیه و ایران بشوازه که هی که جیک جدا تعامل کرده کن هر واسه بو گریدان امریکا که پتر امریکا که فتسن منطقه سوریه و عراق باللوازیا سیستم حکمرانیت که پتر درفت بو کردستان و پاشاروج و ناسنامه پتر آراده امریکا بو ویژ اتفاقی سر چندین و ایک هلویست و ایک رؤیه نبو چانه معامله کردن گل چه شوازی به دولت بونه بو چی ما ایک هلویست نینه ابا ایکش بسیار برادر ابا ایک خالص سرکیه ایکش و ابا امریکا لاین کردی داباش بویا شیانت لاین کردی هم نینه که امریکا شیطن حتی اگر رؤیه که بیرو بوچونه که هفگیرت جهبیتن امریکا ساحات دولی و اقلیمی کاتی کرنا و شیانت و گلکش هز و شیانت ما کردان ماسترن برای چه دی امریکا کار کردن لاین کردی پتر چارچوبی به امریکایی دا و استفادهش مصالح وی کار کردن بس یا داخل اول امریکا وی رؤیه بو وی جنینه که ام چوانه اعتراف هنده که شیان منینن بس گل هنده جی واقع گلک مساعده و یهاری کاره چه حاجات دولی بو ناسنام کنه و منطقه و برجام دی تو هفرکیت و منطقه هبونا کردی و معادلات سیاسی چه بلای نتوایی و بیتن چه بلای آبوری و بیتن که زخمه که گلک مازاد که بیتن منطقه کردی دا هفرکیه چه بلای امنی و آسایشی پاسچروج و توازنات بو مصالح هي دولة زلهيس امريكا بين المطرسي تشتكي قالت علاقات قال ايران كان كنوك حليب بس هم قال هندجي مطرسي يا سهي اك هاوتو تشو جيب باش صحي تشي واحتمال ما صلحت به تيدة هل وصلت يا تركي جوصه يعني بديله كي هي امريكا هي كردي بتر بولاني اوروبي بيني كنا لاين كردي ده بتر استجابه هاتنا لاين اوروبي ويا دولي في منطقه ده لجهه قواعد خوكتن بس نبونا اي بونا كردي بواجه مطرسيه بل بتشندي حتى ما صلحت خوجي امريكا نابين كود الشيم امريكا هيزا كرديه جلتي كوبشن اعتماد بنا سر كود باشروج ده شين جيوا متى جهه كي ايمن كو او كاربين وقواعد خفضان نوية دجي برنامج مشهور عدي هر واسطة استفادة لاين كردي جيبكتن نابين بلچه بر داواجبونا بیرو بو چون و رفتار کنه لاینت کردی بو تقسیم کنه چند چمسرا و بتایبد دو چمسر سرکی که امریکایی کش و ایران و یادی ترکیه بیرو بو چونه ما تعامل کنه و شوازه چهار سریع چه کشا بغداد بیدن چه حرم کردستان بید چه تعامل کنه نبر که برای خود کرکی که بیتو چه منطقه شنگار بیتو چه امریکا کوبا نبید یعنی گلک یا آشکرانه کو خطابك جواز ورفتار كن وتصوير كن وقهاتنا ساحي والفيريدا جلك يا دوبركي يا اشكرا في چنديدا قال بدين بونا عندك لاني دي كما قفت خو بتر بلافند بكم استفاده يجذب كان بوجه بيخو كناخو شت سيستم حكمرانيه الهرم كردستان شل بغداد شل ساحل تهستو وتجاشنا كرديدا بل بچندي بدينا من اف لوازي اف شبرزهي تنجاشنا سياسي دا ونچا برچا فارگدنا مصلحه نتويه بلند وبتر برف اودي حزبي بچيتنو وبتر خوب حس اختنا اقلیمی سری داخلی کردی اما خاله برو واجی سیاست دا کو اگرتنا داخلی تو بتا قوت و حس کودتل برانبری مطرسیت يت امريكا ام بين تشت تركيا قلمتن تشل ايران بيلبت بتا قوت صباحي او نشين ايريش خب كنا سلام او باشا رجما تيدن ام برو واجي ام خوب حس اختنا دركي كاين دجي حزب دي يهفركت منافسه كعادلنا اتصاحه ديمقراطيه كرديدا ام دجي ويب كارتين ابد جي داخله براستي كارتي كرنا خول ما كرمو مستعد يعني يا بالفلاج بيتن جي داخل امريكا امنا بين تشاكو بجن ديماهيه كنفقيه يا رون كو كرد
يعني بيجن تكتيكات شو صار بيتفيا تشتك بو ملتي بيتكن هذا ولي هاتي ملتي مجي برجبوي النظام تشدبت شبكت افريكا تشل سال او ديت فيسبوك بيت وابي دي بيني وكي جبهه بتر برامبري كوان بيني ايك برامبري دجمت مصر يت درو او ديت مدى كار كان سال ناس نامه كردي افريكا بتر مد داخل خدا الشر وافتشتهيا بس اعلامك وخطابك بس يويت تشتكي خيالي يا عاطفي سر كار كتنو كابو مبو دولة كردي وهي كيت بتن ام اي كينو وتفيو اي بينو بس اخر نكو شبونينا بل بتشندي ديدنا من ابا بريجا دو مخطط الدولية الإقليمية بيتفي ام في بزانين اتباشا روجه كاريا كي جلكي مازن كرد كوبان نقطة استراتيجيات في منطقة دا شنگار بری بگاجی چند جا قنات عثمانی من بحث جکری که چوانه شنگار امتداد ساحه سوریه و چوانه ساحه کوبان یا که که بری بگا رفتار کردن و پیلان سر نگیرید بری کو بیت مثل داعش پیلان سر نگیرن کوبان شرکتی دی همی زانت بری داده کن فشه اینا پشتی اینگی پشتی مصر استاندی او که جرا کردی او جبهه دست بکرد پشتی هندای خالد گیرن گدی دست خوبه اینا معنی پروژه هی برای تمام کنه و چیدن مخطط اقلیمی و دولی دا بر بیچندی مطاسی گله که مازنه هجوم سر هویه کردی سوریه و ناس نامه یا پاش روزه کویتت لاینه که دا کو بتا اکو بجن دی مخطط او دی که چه ترکی بیتن چه لاینه که دی بیتی ایرانی بیتن ابدیدنا معنی دزدانا دیتن و روی و حزا کردیه توی ناسنامه کردیه کردی بوهیتا دانان بله ما مصطفى بورا ما مصطفى بحثي وي چندي كركو گلک ام بيجين جارا دا امريكا و گلک ولاتين دي رابو ابچي كرنا معارضه كي بو ام بيجين هر ولاته كي نمونه ما اينا ما مصر اينا ما سوري اينا و اب ولاته هريما ام بيجين عراق جدا عينا افتشتا بلكو هبو هيزك هاتا چيكرم ناوي داعش و ام بيجين بربلا بو جهه خوكر لدما اف داعش هاتي بو هريما كردستان رأسا امريكا ولات انزل هيس گوتی کردستان هیلا صورا و بلکی بدجواری جیل هندک جا هاتنا طوب باران کرن و بنگهن وانا هاتناش ناف برن بوچی امریکا دی چی کد و دی طوب باران کد ایک بوچی دیل حریم کردستان طوب باران کد بوچی الکوبانی ناهیدا طوب باران کرن هر کردنین فرق آوا هر دو گاچی اوه تگشنو به پدوی هم زبرنه هدو پروژایت اوه کار کن بله کو امریکا پروژه کی سر بخوی هی استفاده چند نقطه کرد یکی شوی هزایت منطقه دا کار کنه هفریکای گل روسی مصلحه که آمد به منطقه یاد جی هفریکای کو دی هی گل جا پشتوان و برچاوارگتنا ایران بوجه بجکنه هند خالت استراتژیت امنیت منطقه دا محتاجی پروژه جی بیت بیا برچاوارگت وقت کاری کردن به منطقه دا هر واسه و محتاجی ترکی جی هی مترسی سروی جی هی که کاری پروژه منطقه دا جی هی ادویر دا برچاو وارجتن هر وصا باسين جرتن جت نفس الوقت ده كده برفلهنا بيت كنترول منطقي بكتنو بتواقع برف مصالحة خبات ومصالحة يدي طيبة هي أمريكي ذات منطقة ده عن تأثير بكتن أمريكا توازنه كده في منطقة ده خلي كتن سلبي أساسي وقتها خاطر بيري ده ويجو بيتن وقت مطرسيا مصالحة بيتن وبيتبيا زخت تكتسل لاين يت اقليمي وكي تركي وايران بداخل عراقي هز وحزب يت عراقي تدبيني كان جرا امو بغداد اللي كيفين وجرا كودي وقت جبت اوست مطرسيه سر منطقه عراقي كودي مصالحة امريكي واتيشن يت اوربيتيشن دبيني جباشن يختسل لاين كردي ويا بغداد يهميا وهر وصايا تركي ويا ايراني جي كوجا كودي ام بينا ميزه گفتگوی ام پی بين دو فتر ادامه كن واستقلال یا وقتی بتکن حتی کره کدی چاره کدی بینیتن هفریکیا خود یا ماستر دا سر آست عالمی کویل جبهه روسی و صینی منطقه کتن ابه همین پروژه امریکی پی وگیری دایا کرد و نتواک دوی معادله دا جیخو هیا بو جبهه جکن دا خاله بس نه استراتژی که هندا مازن کو شیتن پشتوانیا کردات کتن مصالحت و سر همین مصالحه پیختن یا ترکیه یا ایران نخی حتی یا سنی یا ضعیف جی امریکا دوی معادله دا جی خوی هی دی حجم خود و سنگ خو دی پتویات یت امریکی و پتر یا لامنه کو کرد پتر دی گهدان هبیتن چوش موقع ضعف دی کار کتن بل چند دیدنا من هاتن و دی امریکی وقتی هات الصاعده بو جبهه جکن پروژه خو پشتی کنگیان پشتی فشل بری دیگه ما گوتی کری و آخرتش او بو سیار بونا بهوای اسلام سیاسی منطقه یت عربی بهار عربی دا
کار کرد که گلواب ریک کبیدن دا پتر خونجی که ساحه اسلامی بکت و ساحه عالمی یا عربی بکتن منطقه دا بسینگیرنا چه کتن مدا ایرانی و کنترلاوی سر منطقه و یا روسی کتی پشتی خسارات مازن سوریه و کشانوی آنجی رنجبدانوی سر عراق و حتی سر ترکی و اوکراینی اگه ابه همی هاد نگیتن ایدی امریکا جد ویدن اما برندی امریکا نچار بکو جلکاتی بیت ساحه دا اگه خوب ریکا تونت را بویا بس دی چی کتن او دویدن توی توازن پخت سر سنور جغرافی ایکش و یا دوی داعش کار بینه و که ورقه که زخط بو ولیانا اوید کار کن که پروژه امریکی برچاف نورگیرن یعنی ام بین 2011 شیعه گل قرطار که نواش دکتاتور عراقی بونا پشت که امریکاش عراق سحبیتن انسحاب خوب کردن بری بگاه سنه و پشت هنگیجی هاری کار یا کو گلک یا هاری کار بو کو زختس شیعی یا ایرانی گلک گلوا یا بهز نبیتن حتی راده که آزادی که باش پتر هبو و عملیات سیاسی ریک دابو سنه بس وقتی شرکنا دجی امریکا کو صاحدا نمینیتن او جی کش دجمنت گلک یه سرکی بود وریدا امریکا ما بوی کردجی امریکا پتم دو مشروع دا یه داباش بون مشروع که ایرانی مشروع که ترکی و اف مشروع گلتی داشت من اخوانی اگر جهش بویر راده ایدی منطقه کردی نبود جهه که جهه حزا امریکی بیتون و اروپی بیتون حقیقتا و ریجه که گلک غاز و گاز ده های منطقه که جغرافیا استراتژی های اگه بیت پروژه که دولت مستقبلی في منطقه دا بکردن احتمال امریکا ده که تبدیل شد احتمال اعتماد خود في قناقات دا بتاثر اگه چنه بید نبشه که مازن بزشیتن به محتاجه ام کرجی استفاده جکن دید گلک لایت کردی بو ایبون گلک زحمت کردی و پتر داباش بود سر دو چمسرا ابیدید مصالحت وید ویدا حریم کردستان جی یه قربانی با چند داد بیدن تایبت ویدی ماهی هبون شرکات مازن یت امریکی و منطقه دا و هاتنا وایت اوروپی او قصرت مازن یعنی بتوی ام وبزانین سانگا شرکات عملاق سر گورینا سیستم و سوی اباج مشروع که و یه ویدمیه و شریوانه چون که او وجه یه نبرچاپ هي كنترول سر عالم شركات عملاقه بين متعدد جنسيات افريقيا مصدرين شركات عالمي غازبروم واكسون موبيل وشيفرون ابا افريقيا ابا سيطره سر عالم كان ابا ريك خستني وكاركرنا تشب جبجك امنيه تشاركنا سر هم منطقه بيتن تشغورينا سيستم حكم رانيتي افريقيا بشيواز وشيان وبسانغاويا تتغورين بس ريكوكي ریکا سیاست مدارت خوید که او دفعتن بین سر حکمی چل امریکا بیتن چل روسی بیت چه دولت که بیتن و وکالت جبهه کتن سر آست دوری افریقا ها نه بحری با کردستان نقطه که گله که بهز بوده اولا دبره ناتوی دنیوی منطقه که پارزن چون که او عقودت مازن تو گلواگیری دی د پاش روجاته پتر دی ایمن کتن اکتو زان شوازه که درست تو گل تعامل کی بعد جه داخل امریکا که مشروعیت ما و رفتار کردنو کارکردنامه گلوی نبشه و که رون و شفاف و دی استراتژیت و تخطیط اقتصادی کردی ما ندانه بیتن که معترض بیتن منظمات تجارت دوه که او رک اخستنا چوانیا کارکنه با شرکت سر آست عالم شرکت رسمی کتن و پشتینگی هز قوات و بلینیه جدید و شرکت که ویا پاراتونوی جهید کن یک مصالحت بدهی ابرو که ما ابنین امریکا لایل اقلیمی کن ریکا ترکیه امید کن ریکا ایرانی امید کن وکدی برالایه هی که بلای خوبه امریکا استراتژیک واسه محد نبوده که جلب چند جی برای خود امریکا برهبونا و شرکت الویره و قوات عسکریه توی بو حمایته تفهم بزن اف قواته و کارکنن و دفاع جکنش ارکی حکمرانیت امریکا توی پالاتونه کتن اش بلی خالد بلی وگای مدیتی کما گوتی پتویا داعش و پشتوانجی که دجی پروژه دجی مفاوضات یا فشل اینا گل روسی و گل ایران منطقه دا گل ترکی برنا چوفار گتنا مصالحت امریکی و برف قناق کده که مصلحت خود بد و گل هندی ویا داعش ولیکت کو افلا نهین بین السلمیزا گفتگوه که تا مطرسی سر واخره که دسته تمنا بین مباشر یا دفعت بس او شیت العردی کیش جهی پرتوی برید و کیش جهی مجال داده کفریتن اول بلچه پیزاوه یا قواتوه کنترل و هاریکارن و شید جمع کنا لایلت کو چه پاریت نوی شری و کی خلیجیا چه هز عسکری بینن بل چندی ابا هو تعامل گل منطقه کتن منطقه کردی
ما هي شركة اكسون موبيل تنه ادوي منطقة دا هندي مصالحته يدو هي هندي مصالحته سأصل عالم خركي امريكا براستنه شري امريكا طيارات امريكي ضربات ضنا داعش الدست بك حتى في قبل 38.2 او مصرفي لكتن معناه ايكش طلبوا دا خارجت بينا واوجيا يهاريكون كو براستنه بكتن ابا مصالحات خود اللي بيدن بس ابا همي داخلي مشروعات ما ظن ده في مشروعي دا ام ديرين ام درافتاري ما هي ما امريكا دو مشروع صاحب شو كان مشروع كي كو بجنه مشروع اوروبيا بودا بين كرن وكنترول كنا اقتصاد منطقه وهاريكار كرن امريكا سيستم حكمرانيات كو هندكا راس باركتن بسر حكمي كو كاركن بو في بروجي جيب كان مقابل افريقيا يا روسي وامريكا منطقه دا اوج بروجي كي ديتها واسيا الوسطى خوبا جيتيا اب بروجي هادو بي غود فاجري دوينا كنترول اسيا الوسطى منطقه كو يا دوي يا الشرق الاوسط سر اسيا عالمي بو كنترول كنا اقتصاد خاصه غاز وغازي امريكا شرق سربيا وسر الشرق الاوسط بو كنترول كنا بيچاندي بيتفيا بله ببوره ما مستا من بيتن ام بابتي ام بيشين بكينا گشتي و ام في دم مايدا ام بيشين سر تركيا وحكومه تركيا چه پشتباني كرن يان ام بيشين برواجي السر داعش گلك ام بيشين ليدوانا دا ديار بو كو رجب طيب اردوغان بيجيتن بو من داعش چاو ام دي شر داعش كين وسط الشر پککی كين هر دوك وكي اك تيرورستن جنابت چاوت بینیدن اوه بوچه ترکیه حکومت ترکیه پککی وکی داعشت بینیدن امریکا ترکیب دست بکی وقتی سوریه افشار دست بکری بله گلک یا هشیار ترکی پروژه که مکمل ایکیشوا کیه ایکیشوا سنویه ناس نانکینا داعشه بوه او تنه یا ارهابيه ولتيت كو شركه بكتن بس طيبات داعش وبيت في شوي دكبيت بروجه كي ابي تحالفي كو اهداف ارماجت و قالت خالات جوازنش مصالح بس بلكي مطرسينجي يت قناغ دوي كي هاتو شو بو تمام كلا ابو كي ضربات الجويد كان كو قالت تركيا شند ترسيتن كخارطه العقدي كبروجه امريكي دي بلد شو تشيدن اكي هاتو شو ناطنامه داعشي وهاتو في برامج دا تركي او دي مجموعه دي قال بروجي تشيتن اديناش تا بروجي خود فريدا باريز تو محافظه سر بكده بل بچند جي ناويجي نادته هنده وك شكلكي مباشر چنكو قال داعش ناقد او بناوي معارضات يا پشتوانيه معارضه سوري ومعارضه سن المنطقه ديك وك عمقكي استراتيجي وهي مشروعيه مراحل قناغت كو او كي 4 مراحل كو دجبجكتن سر اوست تركي ومنطقه الدبري كو ايكي شو كابتن في منطقه سنيه ابدا عشان خرك بسنه بجري دويا بل بچندي يجلكو هالشيره كو ارهاب بشيوكي مازن بس ناسنامه داعش بدته بيتن برفرحت لكن نوى ارهاب خرج هميب كتن هر وصو ايران جابر كبر خدته يعني الناس نومت بس في منطقه وسنه بس مثلا او شيعه تندراو نا اختبن مثلا في شيء وقت الشرط وقت اساس وقت عمليه الامريكا كتن هر دلوج ترسن شقونا غدويه وقت العرديه كجهبه جيكت اف مشروعه كادي مدايكي بچي دي واب خوبا جريتن دي ارهاب الشيعه خوبا جريتن ابا ورقه زختيه ويا اكو بيجن يا داسي تركي دا صباحي اكي هادو بس داعش كر ان لاين كي سني كرت نافدا بيتفيا الشيعه جي كتا نافدا بيتفيا ايكو دجي وكي ادبيني دجمنا اكو باكيكيا كود فيتن مطرسيت ودا و مطرسيت كاركرنا لاين دير پشتواني ما بينوا و باكيكيت في منطقه دا ادبينتن بو باشروجي خالك جرنجة او دجي مشروعي وينات اتصاحة افريكي سدكن بل بچند دانانا ود فيدا جل داعشه دخلت بروجكي هي عالمي ده كشركي ناتو وقتی هاتو کار کرد دجي واخره كتو اكي هاتو چو ناسناما شهر ما كردستان بي چل تركي بيتن چل سوريا بيتو كود بينتن او پشتوان ولايين پتر تایبت سوریه دا وانچار کرد که شریواجی بکن دا ساحه یا کردی پتر بتا والا کنش واچک داره که اوجه ترسیتن پتر هندکی دیتی آن لایه دی آن پر ریخستنا ترکی اگه هادا توی دا او ریخستنو چوانی آنجی معارضه سوری چرسه یا کشف کردی که چارچوب معارضه یا گشتی دا
أبا مرمتوينا اتفاق ناقدكو في ناسنامه بدته أبا هدس بيكي كريا هردس بيكي كاركيكو لاين كرديش عملية دي بيختن معارضة إنا تركي و كارجل كيركو مثلا كردي كنا قضية كا وكيا يا نشتماني عام ناتشي بيد ناسنامه كا جدا بدنه بشتي في چندي أبو أفكار لاين دي كار إنا أبي بتر رفتار كنا كا جانتر جل منطقة كردي كير ومنطقة كردي تسليم كردا كير أبي مطرسية كا مازن جل إخز بو تركي شكل إنا بينغابا دوي هامد بينغابا كار كيركو تحالف أنجي لاين أمريكي تدخل سوريا دا بكن أو منطقة آمنة تشبي چونكو أبونا منطقة آمنة أنجي تدخل الناتو هدو لاين تركي دي او دي كي دسك يلا كي يبالات توي منطقه هابي چونكو اوجد حلف الناتو دا ودي او منطقه اكو بيجن يتامن دي يختكي دا دي يخت منطقه كوري دا هو صد ايمن بيت السنور خود ايمن بيتن فبونا دولته كده وهرواسا ابابو اجرت هندكو اوي دانستاندر او زيلت كيركو مثلا اشتي تو وقت دا صاحب تركي ما تصش بيبون دا احتواء قضيه كردي كات او بشتين جاز بلاد بيجم دا اف خلا جلا جرن بين بشتين كار اينا قال كي قال جيش الحركه كمنطقه كردي الشرق قال بكن بس بشتين هذا الشرق بزاكنات قبل امريكا وحلف اوروبي وجيرتسيان ابي مره مدخول تايبت هي في مشروع خود في سابينيتن اكي هوش علاقات منطقه كرديه منطقه كرديه امنوا وخلكيه امنه وخلكيه حكم خود كتن هم بوشي دجوير ربن إذا فيني جاي كود جيش الحر باش كيشان كيد منطقة كردية بشتين جاي كود هذا كتندراو هذا أبد مأجور نابت حتى ناس نابت سنبلة كردي بون يعني السر أو ديب نابت جهاد إسلامي وكرد بنو هجوم كيسا ومنطقة بس أبيجي فشلينا بشتين كار كيد تركي بتر داك مشروع عجيب كت وك أو ديك فتني ما بين كرد سوريا ويهرم كردستان كي بو أجر هندي بتر انشقاق كابتا الصفا كردي ونري كابتن سرشي وازنة لا يعني يا سوري بيت لا يعني عراقي اكو بجه افريقيا برفرابو هرچند لا يعني ديتريجي وك كردي ما يويلي اوجي بامبابو هند اتفاقياتا كل يعني ديتري كردي وكي منطقه هرم كردستان جلدي مطرسيه كوات مشروع كده بيتن وكي مشروع بكتن اوجش ناتشوريوي بله شان چه هرم کردستان او کنه چون مشروع کی استراتژی ترکیه او جب استراتژی کا ایرانی پشتوان و اكو بجن رحض حتى شد منطقه خو ضبطت و کاری سر بکتن اكو پشتوانی نبو احتمال او نشون تولد ندجي جيش الحر ندجي بشاري ندجي هر کسی که منطقه نشون منطقه خو پاريزو ما مصطفى بورا دم ما برف ديمو هيك بتشتن تاني من بيتن أزوي بسيارة جناب تبكم رجب طيب أردوغان أردا كده بيجيتن دي كوباني كبيت دستي هزين داعش چه وكريا كو حتى او غصب بشتراز بيتن كو دي كوباني كبيت اري دستيوانا مباشر ام بيجين اكسرت قال هبونا حركات داعش هيا كو دي كبيتن يعني شي افا وكي قوتي بوچونا كوتني دايا كادي چه بيتيان چه نابيتن تركيا ما قلت يعني بكورتي افريقيا بلي فيجويت شيء سيستم حكمرانات جورين البغداد والسوريا بلد مفاوضات ضد وهضنا امريكا منتقده همي ولا كيبو امريكا قال تركي جاش بو ترسك مازن دا كار جل سنا كريا اتفاقي جل كريا بس نبقى مباشر قال داعشان بين نو داعشا بس باش شاف لقاندنا اوزان كوهيز العادي كار كت بتر داعش بيشند كتن او سنه ليش بيشند بيجن بل بيشند تحالفات واكو بيجن جريدانا تشرك كتواصلي ما بينها نشأت كان بيجي الى پشتوانه كي سركي هم بناو داعش كتن بس كار جل هيا وبيواندي جل هيا استراتيجيات جلتن وك مشروع السنيد منطقه ده كافي كسر برشتوه داعش كت ما فيتو نبيت يا إصحاء وكري أمريكا تركي جلوي تعاملت كتن شكوت مشروع باشروجي ده يكون منطقة سنيدة ده جلك تأثيرات هبن ساحات تركيا كي هاتو شو فيجابي يا حليبيت أنجي جلك دجناتية دجناكت احتمالا بتا جهك إيمن وبتا خالك يا ببري ما بين شيعة ما بين دبرت كردي كه منطقة سنيبيت بتا هاري كار شو دجي كردات منطقة ده شبو علاقات آبوري وعمقك يخود ناف منطقة سنيدة تويد هبيدن شبو شوار باشروجا سوري بدن چیا یا ایترنت بدن بل بچندی امریکا تعامل کنا ترکیا گل مسئله داعش گلک مفاجئه ما گودی چوا که امریکا مباشر بلکه یل نبیتن به صوره غیر مباشر افتشتا یتتکلن و هندید پروژه مصلحتای بدن ده چوال لقینتن بو چه گوتی ده کوبانه که بیتن او جبوی چندی چنکوی اوه که بنا ملم وكي بنا الشرط كو اكيد امريكا موافق بجل شرط توي كو هاك منطقه دجي داعش دي رابطا
داعش بینید گله کب هزه که و گل هندجی امریکا بتت پروژه مدانی از منطقه العرضی بسطینم وقتی في خلقت بینید دیدنا ترکی هوسا لاین کردی دی بهز بیت چونکو سنور و ریکت لگرتیت امداد هاری کاریجی اگه تو بینید سنور منطقه کوبانه دا هر سر خطوه جبلی حدود یه ترکی بینید جه امداد بونینه همیا گرتیش لاین داعش دا و حتی او منطقه ابو افریقا منطقه کردی بو منطقه کردی ویلای ها بو گیتن ربیعه بو کو امدادات کو کوبانه دا بری بگوه داعش دا فاشل بون افریقا او جهات گیتن بل بچندید بینی که چه منطقه که امداد بو بینینه و بینید اوش زخته که تگل لاین کردی دا لاین کردی که او شروط دیگه به هواتی بر صالح مسلمی که او و مفاوضات و نقطه قبیل کتی ترکی و شرط مرج دای کو کوبان قرطال کتن فید گین توا کو او ده هر کوید معناه رساله که دیده چب ما بیت چب بی ما بیتن که هینا مفاوضات ایدی او دست هوا چیتو او منطقه ایدی و کی زخته که کرد تنازلات کرد و پروژه ترکی راضی بیتن و اوش سوریه بتقاطع کردن و دی پروژه ترکی بچیتن ندی پروژه ایرانی. بله ما مستمتن ایک خلق ما از وب سیارش جناب تبکم ام بيجين خو بيشاندانين اوين كردي اوين باجرين تركيا تشيد بنيان اوين ام بيجين سر استي جهان بلكل امريكا وقالك ولاتن دجي درست بوينه اف خو بيشاندانه ديكارتي كرنكا خويا اريني يا ناريني درست كتن سر روشا كوبانه بكردي طبيعي هذا كاتجيني اشكرا بوجي امريكا اف خو بيشاندان سر استي عالمي كل زختك يختص بيت الابيض اكو بيجن ويبخوت نيتي دنابو كو في منطقه شنكو بر تركي بر ولايانا قالك تو بالان کنار منطقه گلک واسانه بهش که منطقه دی حتی یه شیعه و حتی یه پاراستنا بشارجی منطقه رقواجی پترش الویل ضرب دان پشتن منطقه پترش منطقه کردی مع العلم کسبه کی شربانه یت کردات دجی داعش بکت او دیدانین صحی دانین بس گل هندجی بر ترکی دا مشروع و پیکاتون و شرط ماجدوی چهله قاندر لیت بس ابزختا بگاوه یا خو پیشاندان ماترسیت بی افریقا ترکی جی چه بوی ماترسی بو همیا چکر کو ایدی اگه خو کوبانه بیتا گرتن جی منطقه ایدی انفجار بید ده ترکی جی خوبه گید افریقا ایران جی اب نامه گهان ده ترکی و گهان ده عالم همیه جی اگه هاتو چو کوبانه برفتا کنه ترکی گل منطقه کتنو یا عالمی گل کتن به حواله بينا چیتن ایدی ابده هتا بگاستن بو ترکی اب تحديد کدتن معناه بريگا غير مباشر بيشتي كأن عمد كار كو داخل تجوله بتا اكتا اف چندك ان تو بي كريك تو تدخل منطقه دا بكي وبلشكري بيد بمنطقه دا هذا همي رسالة جيتا يا عالمي اب همي خوف پیشاندانه و في او ديا هستا يا كرديا لاين كرديا سلاسة عالمي تجيش نوانا چانه رفتار کردن و معامله کردن گل ریدانه ابجي خالقا پیش کفتیت رفتار کنه دا تأثیر خو گله که اروپا همی سر رایا گشتیه رایا گشتی وقتی دنگی خوابی سیاست دو خرط نگورین همی گو لو همی گو با امریکا و منطقه اروپی سیاست مدارت و همی گو با برچاف کنه رایا گشتی یا برچاوت و دیو راضی بونه چه جهه که بچنه که راضی بونه و نبیتو نشه بچن بله هنده همی تشتاد کن که بد راضی بون چه بود داخل بونا منطقه که شرکینه چه بود پروژه یعنی محاولت کن که رایا گشتی بتا پال پشتی و اگر بتا پال پشتی و عادی فشل اینت ویدا و دی توشی محاکمه بن بله ما استاد شلو و کار سیاسی سامی ریکانی زور سپاس بوده که تا بروکه پشتگدار بوی گلمه رنشتناتا امازن کری بله بین الهجا خوشتوی به چندی هم گشت ندیمایی که خلق ابروکه اش برنامه هوای روشانه ایوار آبادنان هیویا من او امشیا بین پیچه خدمت هوای الهجا خوشتوی بگین تا خلق کادی جر چاودیری خدای مازن دابن همین دمین و خیر و خوشی بخاطر